suafa mai malo Iesu Keriso, mātou te whātalo whātu, i le tātou ekalesia ni tai ao, i le sunga whawhiangainga matwhatua, ai mai se tamama tina matutua, ma le tātou ekalesia atoa. Pātai ona oto e mawalo oto soifua ma le mātou malosi le ni tai ao, ma futa i tātou ni tai ao manuia, le sulu mai o le la, whaatai le ni asafo o tātou maua. We welcome those who are watching us and joining us this morning with our service this morning. Thank you for worshiping with us. Tusi wa fifidia wa nita yao ya mataita tu sauninga umaumaile salamo ibalima. Psalm 95 verse 1, 2, and 3. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. O maia i tātou alalanga whiawhia i le ali'i, i tātou alalanga i le papa o le tātou o le tanga, i tātou o atu i o na luma maluri inga, i tātou alalanga i ate ia i pese, a wā o le ali'i o le atua sililia, o le tupu te le lava o ia sili i atua o malava. Ia whamanuia mai le tua tātou saunga ni tai au. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing a song again.
tō pese atu I le li I le pese fōu. Rangi umai I o tō pese atu I le li. Ia o tō pese atu I le li. Ia o tō whawhitea no surofa. Ia o tō tāla I atu na whao tama I le asu le asu. O le atatou tatalo. O upo o mātou pese o upu masani. Ai ala na fōu o na o fōu na tangata. A whiu mai a nganga pa I ae papisoina o mātou tangata tāpua I te totasi. Mātou te avatua I na tāpua I ngai fōu I la mofiu. Heavenly Father, we ask the presence of your Spirit amongst us as we worship you. We ask that you continue to come to us in ways that we can understand and help us worship. Amen. Wala tātou amata nisa mina le pese tos wha tātou te oni te ina I tātou the special choir. Lo mātou to mai o I le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo I le langi pe o na whaia le langi. Le te talo le nane au o ina ai I mātou ina o fesili o so. Pe whape whea o na mātou te talo. O mātou te talo atu I le lau te lenga o lau ekalesia ina ua o whanga poto lo nu mai mātou uma. O mātou manatua ia o onga e winga ina te talo. Nea o aoai I o soo, tu kanona I latou whatutua. Ina foi mātou te talo ai ni nei tai au.
o mai o mātou mātua I lai whatutua e mo muana watu la mātou whane tanga I a te oe. Whane nei. Watu la mātou whaatu e. La mātou whamua I a te oe. A wā o mā lia lau tau singa I lo nuku ma lau e kālesia. I le nei mai aso o ma bai atu. A o mai fo ia I mātou, a watu la mātou whaaftai I a te oe. Mātou whaaftai I la o fio. A wā o mātou maua mai. Lo sosia ma lo ta mau aina. O me whalau te rei nai lo mātou wola I nei le nei lo langi. E le ngata I vai tau mawha a whape fo I mea ai. E le ngata fo I whamanuianga o mwhai na mātou mori mawina. A o whamanuianga fo I o le mawhai I mātou o na fuatia. Le nganga pa I o la o fio o miliu o whatasi mo mātou wanganga. O lo o wala o wina o mātou mauli Nei o whasanga atu I a te oe. O le toi whamanatu mai I a I mātou na e whaia le tangata I lo lava whatusa. I le amatanga I le lei. O no lona lava mai a. Lona sa ili. Lona lea tali tonu I a te oe mau wholawholama. Lena pa ua le tangata. Anga sala I o mātou mātua I le amatanga. O lo whapeina I lava o na saisetia I mātou I tulafono le teini ma le no fuanga. Awa o mai fo I lawa fio I a mātou a watu o mātou manao I a te oe. O le a lava le mea mātou te mananao ma fina ngalo I ai. I a watu I lawa fio. E a mātou wa aia I le lava yaso wa tele lava I ne etalia o mātou manao whale tino. Wai le se se mātou oti. E o fo I hai lātou o lo whafafonga mai tu o le tioata o lo whafafonga ola mai. I wala ve ina I mātou mai ne, maliu. Lea mātou te abatu e la mātou whaftai ma la mātou talo sanga. Se I whapeina pea. O na whanute manuia o la o fio I lo nuku ma lau e kalesia mai mātou whatutua. Mata atu nei se I o e le u. Ale ngata fo I ia manao a o mātou whatangisia le whaali mai o la o fio. Ia wala na oe lawe te sila fia ma mātou I loa matalia. Whaali mai o la o fio ina ia fifile mu ai o mātou maoli I tutonu ia I mātou te tutasi. A mātou whaitau upo o fionga I whapenao na whaali fau mai ai la o fio I ai mātou. A mātou pese fo I pese. I whapea fo I lava o na whaali mai la o fio. E no mātou manatu o le mafuanga le nai alai o na fiti le tangata o peo se ai paulia I lungo o le lawelele. O na ua mātou mamao ma la o fio. No o mātou le whaalongo atu le whetalai mai o la o fio. A mātou whaitau o tuspa ia o na mātou I loa lea e te le whaali ni mafui e. Po ni matangi, po ni afilolo, po ni mea leo te tele o le fuafuanga. E te whaali mai lava I se leo I titi. Leo le whaingatao na mātou langona o na o le tele o le vātui tui. Lo tau ma whai e mai le ma toso lo mātou talinga ma le whaalongo. Lo mātou tatalo le ni I whatufunga ina I mātou. E whaalongo ma langona le whetalai mai o la o fio. Sa fui stemi mātou whaalongo longo I le angiangi o lo wanganga pa ia. Talo I oni whama a o mātou loto. Te tala le whaalongo o le tangata, whatasi e mana ngā ruenga whewhepea lo ngāna pa ia. Mātou te langona fo wai le whatasi, le whaali mai o la o fio I le nesamina. Te talo ne e whamanuianga la o fio I la mātou e kalesia nei. Ta māma tina mātutua, se I o I whanau la iti.
Te le anisi e kale sia e mawhai ona mātou lotu iai, whai monatanga iai, ave iai o mātou teini, ma mātou oa, ma mātou tāleni. O mātou whiwhilia lava le nei au lotu, ona mātou titani tonu, o lo iai la o fio i nei, o le mātou au waifo i sauninga, o le mātou whaao popo le nā, le ngā ruenga lo ngā ngapa i o lo whai i nei mau mātou tangata te tuatasi. Ina ia lau tele ai le tala le leia la o fio le lalolangi. Le ta ape me salalau i mātou le neiva yaso. La tō le awhenga i malanga. Telefo i tangata fō mātou te wheiloa i le ala. O mātou talo le li i mautū pēa lo mātou whatuatua matani tonu i a te oe. Ia mātou i loa po oai i mātou. Ia seti fo i lo mātou identity. Nei mawhai una maua nisi a nganga mo lau fio malo malo. We're gathered here but for one thing and one thing only. It's to give you the honor, the praise, and to glorify your name. As we read scriptures over the years, we are mindful of this reality, that we are nothing if not for your grace. Even coming to church this morning, it's by the grace of God go I. If it weren't for your spirit, minding our spirit, if it weren't for your grace, preparing this table, preparing this hallowed ground, we won't be here worshiping. And for that, we give you thanks, we honor your name, we give you praises. If we have but one request, it is this, that we have a meaningful encounter with you, O Lord. In the midst of reading your scriptures and listening to the meditation, and paying attention to the lyrics of the hymns and songs from our tradition, that we get a glimpse of glory, so that the person that leaves here today after service is not the same that entered this morning. That is our prayer. And we know this to be true, that as we go out into the world, we're confronted by different spirits, different forces, different insights, philosophies, and ideas and ideals. So lest we get swept away by the plethora of things out there that try to steal us from you, we ask that you give us the boldness. Plant our roots deep in your ethos. May you allow our tradition to magnify your blessings in the world through us. Le nala mātou talo whaitele. O ilavane o a e talo i te puni le whai tutoa me e alu i le mea tufua. I nā o i ai lotama e whawhawhungaina te talo lilo e tangata. Mātou ofo i nā tūlu mō lau fio nā te talo. Nā mataupu tū ngā maonga. Nā o lau fio lawa e mawhai o nā batu iai. Ta māsi e talia mai na te talo lo nuku mai mātou uma. Dolo vasuafa Yesu Keriso lo mātou li i maru mātou whaola. Ua te talo e tuai.
love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest of nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
talo o le foi. O le tu le tino o lo malo o mātou o foi nā tuai nei tupe. O le mātou talo ia whapaia o whamanuia. I le tu whalanganga o lo malo o mātou o foi nā tuai i mātou lawa. Ia ipu ma waa ai lo finangalo. O le mātou talo le li ia si e talia mai le taulanga lo nuku malau e kalesia. Our tithes and offerings pale by comparison to the offering on the table. But let this be a token of our gratitude for what you have done for us in the past, continues to do in the present, and we're looking forward to what your Spirit does with us in the future. Would you receive our offering this morning? Amen. Le whaita wina le awhianga pa ia le atua. Whianganga tuai, ke nese, lūspun mele lua, whai upu lūspun mele lua, I le tōspun mele tasi. Tātou whaitawa whanawhanga i ai. Ue I tu lai fōi le pō, ma awe ana mai tō lua, ma nā auna whiwhine tō lua, mō nā ataki e tō sifuri mele tō tasi, ma nā atia atu le asanga o ia puka. Mutu ua foi ia kopo I tō tasi, ma la whanga tua foi ma le tasi tangata, ua o I nā wina. Ua whapea mai foi o ia, tu mai ia o au walu, o au. Au o tani atu ia, o te letu I nā atu lawa o e te ia e whamanuia mai a te au. Ana whapea mai leo o ia, e le tue te uolo I ngō ia koko, au Israelu. Awa e pei o te alii o e whinau I le atua a toa matangata, mo ua e manu malo. Ona whai roa atu lea ia kopo lea mea o Penieli, o wā o whapea o ia, na o iloa ai lea tua me whetanga I lava, au o e ua lawe ai I nā au. I le whianganga fōu, mātai o skulu mo le whā, whai upu skulu tolu I le lua skulu matasi. Tātou whaitau whanawhana whawa I ai. O whaafafonga I ai Yesu, o na miliu ese ai lea o ia I lea mea I le waa I le mea tuufua o nā o ia. O whaalongo ai le moto o tangata, o na lato muli atu ai lea I ate ia, o ui a uta mai a ai. Ua o le awhiawhi, ona o mai ai leo o na so ia te ia, ua whapea mai, o le mea tuufua le ni, ua lewa fo I le aso, ia etu ina atu le moto tangata, ina ia lato o ia ai e whaatau ni mea I ai ma lato. Ona lato whai mai lea ia te ia, e le aini a tātou mea I nei, wana o a reto I lima fua, mai I e lua lau.
o ia tofi fo I areto, ma watu I le au so, o na watu ai lea I le au so I le motu o tangata. Ona ae leo lato o lapa, o mao ona, o lato fui taeanga, o tutumai atu sifuru animo. Malidu tasi. O lato fui na ae pe di mafio tatani, ae li whaitau ria tofine na tapanisi. Ia whaamanu ia mai roto e ale e whaitau wina o nanga whiona pa ia le nei tai ama. Amen. O te utu whawhataiti nā ia, o te inu tu so te wina I whiona o tō nei tai ao. E manatu nisi o le tele o le whatutua. E te le tau whanga tua I ma le tua. E manatu nisi a solo le lei mea, e to anga I le lotu, pai o montanga, e le o I se tūlanga, e te whangatua ai ma le tua. Aso soro lei mea ma I loa manatu o nai nā le tua. Ona le whangatua le o le tangata ma le tua e pe o le manatu le nā tātou te maua mai le tusi lea na whaita wina mō mua. Ai le sapasapai al manatu le nā le tusko ia. Le ale wingo le tālau. E ta tau lava o na lua whangatua ma le tua. E iai lava le teimi lo te whesanga iai ma le tua o atua. E ta tau lava o na whaina mea lea na tupu ia kopo I le asanga ia koka. O le whei loa I ma le tua. O whai lava no tātou li o Iesu Kiriso. Le se tangata e sili o na malama lama I le tua e tusa me Iesu Kiriso. Ina ulu luti lama o na puponga e nungor santou. Whamai lantala Eli lama sapatani. Lo tuai, ai se au e tu la fua I ai atea. Si o le taimi le nana wheiloa I le li ima le tua. Iui a isi mei le tutupu I lana ministry a whato ai loa e le li I lona tamaha lona atua. Ina ua tui lona I tu, ina ua tautau rungo le sa taulo, ina ua o le matui tui o le soifua ma le ola I lona tangata. So le winga la le tala, e o mai lama le teimi lua te wheiloa I ai ma le tua. If you're not struggling with God, you will not know God fully. What Fortino read in the First Testament is a metaphor for life. Regardless of who you are, you will encounter God. People think because their lives are blessed, because they go to church every Sunday, because their marriage is doing well, they don't have to encounter God. But I'm telling you, that idea is not supported by scriptures. You will have an encounter with God. Even Jesus Christ, his favorite son, he may have encountered God throughout his ministry, making miracles, feeding the 5,000. But he never got to encounter God the way he encountered God on the cross. When he cried out, my God, why hast thou forsaken me? Because life was excruciatingly painful for him at the very end, when he encountered the God
even him thought about denying his divinity. So pe o le tala mo mola na ma o le nati le na mo I tātou o wa lava ne manatu seisi e le fei loa I maletua. O ne manatu o le leia o mea o na le mana mia lea oe o na ua whanga tua maletua. Pawale nei o le te miru te whanga tua I maletua. Yeah. Gird your loins. Ia maolo malosi. Ia maupelo whatuatua. Po alawa mea na o ina I tātou ia tau sanga e tele. Au tātou soifua maola mai I whatuatuanga. O wa lava ni ngalo ia I tātou le nei upamoni. Lea tu lafo ina I tātou e le tua. Tala umalawa o tuspa ia o lolo tu I le nei a upamoni. E o lava ni whasata o ina o lo tātou li leo le a tātou whauna tuina o na maliu le nei tai hao. Toi toia a whaafitia le li le lofa o lo tātou. The story that we read is from our canon. It's a story of a person that has veered away from social wellness, everything that society aspired to be. Jacob was not. He was conniver. He stole from his blind father. He misrepresented the love of his mother. So his entire life was running away from God. And towards the darkest day of his life in the Asanga of Jabbok, he had to encounter who he is. He had to come to grips with identity, who he really is. And as he struggled with this idea, God showed up for him. See, this is something that maybe you're trying to avoid an encounter with God. Maybe you're not yet in situations where you need God, because you don't need a God if everything is going well. So the story that we read, it was a story of a person who has an identity that's suboptimal. He was a conniver. He makes schemes. And that was the reason why he ran away from his family. And for 20 years, he was building the kingdom of his uncle. And he encountered also the same things: betrayal, lies, setbacks. Until finally he said, you know what, I'm going to go back home. So after 20 years, he went back home, but this was the thing that gnawed at him. See, he did something bad at home, so now he's having to confront that. And so he had this scheme of sending his wife and children, and he was trying to buy off his freedom with his brother. And so he sat back and wrestled with God. E pe ole manatu ole whaila uma, e ia ale temi e te whangatua e maletua. O le whangatuanga la Iakopo, o le whangatuanga e lona identity. Si o tangata lea pe e tamwhaia sola ese mai, o whaile me leanga I lona uso, o whaore tofi o le matua, tamwhaila ia e alu ese mai. Ua polo na tamaa o na tawaso na tamaa o na seila ia o le whamanuianga na whaigo Iakopo. Mako whaufo I le lofa whapelepele o le tina le peka ia te ia o a le ese wa avise seina e ia. So o Iakopo a lea anu fo ia la pana nus puta usanga o ai e fo I
pe a fiti mai le mea, pe a whasanga mai e re tālako i a te ia. Ona winga sa winga ai no lato ainga le ko winga ai nei stangata i a te ia. Ia no fesiri rola i o le angelu, oi. Sio lato e fo i le tama, a ia le mele whawhatu ulu ino na mawhawhau. Ia na whanga tua ala ia, ma le angelu le pōna o le moa sana moe. E te me whapena ai le o ngonga matunga matahuku ia i tātou le moa sa tātou moe. O te mina e whanga tua ai ma le angelu, ma le nganga o le tua. I o whesiri rara angelu oi. Oi lo i moa. E lo loto sili na le na o se moa le ai a o le tali e ina i a kopo o lona tangata o nena le na fia maua le angelu fia mna mia le angelu po o tali e a kopo o ia lava o ia tangata fa ole tangata pepelo tangata e uumuli vai. Ia tau sanga e lua se furu na ta whao ai ia kopo i Patanarama. Ele i stoko lai e na pe o bolona identity le na a le mena fina ngalo i ele angi. Pe mawhai ia kopo o na pepele ma tautino o ia lea. Sio lisi le nā mea e tamai ro mai tātou e ia le persona le nā e mua i a te oe. A ie le persona lea pese i e mata i le persona lea o oe. A o whai au mea nā i le larolangi. Prefisina le angelu o ai oe. O ai oe lea mata i a oe lea e whai a mea ia. E peo le winga nā le upua ale angelu. Oi no i moa. Ina ua pipi i lava ia Iakopo, i le Iakopo lea sa whea i le luas utau sanga i le rarangi. Ua konfesi e Iakopo lea i o ako Iakopo. Ia na mata lola i o ngā lue ngā le tua. Whamia i tangata. This is part of that psychological thing. I think you're all aware of this, but there's the persona that you put out, and then who you are. And a lot of times there's a distance between that and this. And when the angel asked Jacob, "Who are you? What is your name?" It was an opportunity for confession. It was an opportunity for Jacob to really affirm who he is in the past. And once that work is done, then the blessing begins. Sio mena lesa la iona le moe ia Iakopo. Ese a leanga e lo le lea Iakopo le mete tau na whai. E pangalea e li whai e ia, e lo ma whai e ia na whai. Le tuli mai le lua skulu tau sanga. Mena na laina le moe le ahaoa ia le whanga tua whamea le angelu. Ana i nei Iakopo ma tātou whesili i ai o rana tautinonga. Peina mā whanga tua lava ma le tua. Ia o whātu roa la le angelu i a Iakopo. O ilo i ngoa ma Iakopo. Ona sui rola i a le angelu o le ngoa Iakopo. O le tauta ua o Iakopo o whai ngoa i a Israel. Iakopo ai o le tangata, o le individual, Israelu, o le nuku, community, le mālo, o te pena le tua e whai mai, e tangata whatutua. So e peo le manatu le nā, wo olai le whengai mawhou, e peo lo i le tala lea e mau pe tātou le whangaina e le li o le li mawhi, tāne e le whaitolia ai, whawhine matameti. Pe e lua tō whamanino nei e nā, o le lava,
ma le lava. Scarcity, abundance. Those are the two philosophies that's embedded in that gospel story that we read and listened to. On the one hand, when they counted the number of people and compared it to the resources, the disciples made a decision. It's not enough. And so from that philosophy, the next action item was to send them to the nearby villages so they can buy for themselves food, because it was getting late. They've been listening to Jesus preaching all day, and they must be hungry. But the other philosophy is there's enough to go around. There's plenty. And that was what Jesus had. Jesus said, well, what do you have? We have 5 loaves and 2 fish. And Jesus said, bring it. And then he prayed. He asked his Father to multiply the limited resources that we have. And we know the story. E pe lua ia to whamanino nā lo I le tala lea ma o bea I tātou me mo ngō le lava mea. Vai atu ia tātou tupe maua mai le masina whapero tātou le lava. Ai se a langa le ao whaloa le tā la o le au I lesi tutoni. Le wālua I lunga le tau le bensini. O le lava le whaasoa. Pe philosophy mo buang na. Ia le si philosophy lona lua. Le nei lo tātou li o Iesu Kristo. Lava. Lava ma tutoe le whaasoa. In the traditional Ava ceremony, for our young people, there's a litany that the person says when he receives the Ava from the host community. He goes through all the tumase. And when the Avas are brought to him in front of him, you would hear this phrase, Ole a whai I le pule, a wa lava matutoe. Loosely translates, I am going to gift these Avas because there are enough and plenty left over. See, this is the spirit of the Samoan for Ava. This is the philosophy from which our people are hewed from. Not a philosophy of scarcity. With scarcity, you become stewardship, but there's that philosophy that undergirds a lot of our sacred places. La fai yele puli, o wa lava matutoi. There's enough and plenty left over. And this is the spirit of our people. There is always enough, and there's plenty left over. I know a lot of our young people are wrestling with this bifurcation. You know, if you want to get the gospel, there are other better preachers that can preach the gospel. But if you want to get a Samoan flavor of the gospel, yeah, you come to Second Samoan. You tune into this podcast every week so you can get a flavor of what it means to be Samoan and Christian in this diasporic environment. I guess a muli nei le tala ile, whawhanga ine ele li, o le li mafe o tangata. Epe o le vana ele manatu lea ia la tolo, tu whaina dato mea. La whai ele muli, o wa o lava matutoe. Wa watu are to e lima mai e lua lau whamiso e le lava. And ia whaleli. Le a whai e le pule a wa lava matutoe. Penale wingo le tua mo tātou le au soe. Maro le tua e whau ma solofa le manuia.
e lava matutoe mea o lo ia tātou. Two stories reveal the same truth. Jacob wrestles all night for the blessings for his people. Jesus manifested this idea that there's enough to go around and plenty left over for his people. And the charge and the lui for us this week is we embody this idea of abundance and then walk out into the world and act accordingly. Whamatala lautala lea. Ola masani au te suhea ia investments fo I mola tātou e kalesia. Na ila le tengi na umawa I na aile whalesa metutisi. E lungo le eka male afa le whanua. Sfuluono afe square feet. Sai lungo le marketi miliona lua. Ia o talinoi le broker whamai le kalesia ma wasalato lima se lau afe whaftai. Ia waro wa o le eise se whatauina o na whainola I o le auction whatautui. Ia ona o listana rola ia whaila auction ia na amata rola ia peti amata I le sfulu afe. Whapupu le tala walo o wale auction o manu malo ia lau piti le se lau ono sfulu lima afe. O whaturole le broker na ofisini mai meta o earnest money deposit, lose 4%. Se whatali ase I longo ia la mato board. O wala wina lo leo le te fono ma lo lau whatu, whaina whaisa tātou fono whafosei. Langa o leo ua puea le ofe loa. I tō mawhainga alo tō whaiwhi alo. Ia na mai ala I o la mato ofisa, mato fono I lunga I le ofisa. Yo mai lawa umana tu whaatu ia le imeli e loa ai mea o lo tupu. Yo mai whaiala mo lato manatu. Te manatu na ngā o ioi ale nganga o le tua. E tofu ale tangata malona nganga o miliu umale nganga o le tua. Ia lefa au te sau malo fuia nganga mauti noa fuia. Whao mira ala tala ona ua mato whale nunga e le ofisa. O alo o wasua malwatene. Nei uai na fina ngalo I le board e le ai e le se investment lea mo le kalesia. Ia na tatia I ale I nā. Al meu whamtalei nai le tala le nā ona e pese I na o mana o lapa e whaile mea. E no fu mai le fionga te fono. Au le nganga wo o mai au le aso nā. Pe nā pe na mawhanga tua e male nganga o le tua isi o tele tausanga o I nei. O le real estate fu I o lau vaisu lea o le mea na o wola ai o le sau le ministry. So le ase se whatufunga ina e sini atu nei loa o nei tonu le potu le nā I meta o real estate. Ana whalonga longo a ia nganga fu I o le tua ma o li mau o le osu le aso ni nā. Nā na o la mona ai. Mele na la mona I a koko. Si o le o toe tā ua me nā. Ele me fou leo o ta mo whaile ngā o le tua te pena mo le tātou. E pawa lea. E tātou la whai me tuai. Io na le au mai ale I lua. E amese se noa. O le masina leo a pe wila na whai aile. La mātou fono lea. Le lupe me te tele I am tātou kalesia. O whamtalaina le tawa nā ona te tauna I aise me whapena lua te whanga tua ai male tua. E te sila fia o le whanga tua ngai le tutusa. Whio na whanga tua le tangata male tua male a whaina. E a whaina. E
pe o nele na o iloa mai le aso le na. O sui fina ngalo le tua. Me fina ngalo a o ie le manuia o nele na. O mana tuaina le tala. You see, the big transformation is not between Jacob and Esau, even though that ended well. The big transformation is not between Jacob and God, because that's a no-brainer. You don't challenge God and live. The big transformation is Jacob and Jacob. Sino nga wenga lea, it's sauna fai uma e tangata. Ale leila ma fa maoni ona e fai o nga wenga na. Ai loe Jacopo le Jacopo tuai. Ma confessi ma fe mai ioe o lowi ngoa o Jacopo. Ona amata rola ia na sui e le tua le Jacopo i le Israel. Lo talo na mo tato uma. O le vai fafo. O ful vai tele i le tua, wa waina te noa le tua. Ba aia oe i te minei ia oe i le yaso o mawai. A fa maoni lona e confessi ma e loa ma ape pele ia te oe e taule lea ma teine muli. Ia ona amata lo leo le whakakuia mai le tua ia te oe. La sui lo mi ngoa la le tu Jacopo oe. Au Israel. O le tui tangata tuaia o tangata fō. Wia fo ai ma uma o le rangi ia te oe. And then I have a last story. I was at a birthday party last night. There was about 25 people there, and the oldest person was 92 years old, Dr. Gines. And he told me that, you know, he's from Mississippi, black guy from Mississippi, and he was raised by his granny. And he told me, you know, I'm hearing a lot of people saying, I love you. I love you. My kids say it, grandkids say it, my great-grandkids say, I love you. But it occurred to me that now that has lost its meaning. But for me, as I grow older, 92 years old, that I'm surrounded by death, I love you means I want you to live. And he said, Reverend Mishi, I love you. And I said, Dr. Gines, I want you to live. I love you too. So I'm sharing that with you because I just got it last night. I thought I'd pass it on to you. Because that's what God does to us. When we're out in the world, we see these glimpses of glory. And if we don't pay attention, we'll miss it. And to the extent that we do, to the extent that we humble ourselves and be open to these things, then our lives will be enriched, transformed to God's glory. Ela fai tato whamantuma, sumaima tau mai awa, whiunga te akona. Whatasi le masina na whamanatu e tātou le nei sāminga. O le mafuanga le nā e fōwai bea i ai tātou. I le peo i spautu tuanga. Me nā tau e no mai le nei lau lau i le fefe malinga tete.
A tātou te lewe fefe man ngā tete pe o tangata o leiso lātou wha moe moe. Wale o tātou I loa e lava matutoe le lofa tu no le tua. E mawaiso tātou wanga tonu le ni lau lau. Whamai polo o le lava po na whalata I nai ni o Yesu. Na I tango I le areto o tofi tofi. Tu ina atu I na soho ma whape atu. Lo tino le nei wa tofi tofi masui o to. Yo to whaia ne me ma whamantunga I a te au I aso umatu te ai ai. Mai poro e whapefo I le epu I na umana lato ai. Usi tie o lato luma ma whape atu. O le epu le nei o le whengainga fau le lo toto. Yo to whaia ne me ma whamantunga I a te au. I aso umatu te whenua. Wa aso umatou te ai ai le nei areto ma wheinu le nei. Tu te whai loa atu ai le maliu o le li I se ia toe fiu mai o ia. O upu masani o tele ina tauloto e tangata. E ala na fōu o na ua fōu oe. Mai na munguala lato whawhitai. Mero te wala o atu ai ma le whaaloalo te akono se alanga le tātou whawhitai. Mo le areto ma le waina. Tātou te tāna. No mātou ta māpa I ai. Lea tua oe o le whaola tāma. E au ina mai no walo Yesu ke riso. E whai matoni o mātou o masana. Le nei tai ao, mātou o atu I o luma. Mātou wanga ia fō I le lau ai. Le nei lau wa e saunia. E le mōna o mātou I nei. Ai mo so se tasi la. So se tasi la o la mōna le sala mō wha mao. Ai mātou te whaafetai ai le anga le lei ma le alofa silisiri o lau whiu. Ona o le whaolatanga wa e saunia mo le lanana. La mātou talia, mātou sa o lo tino, ma lona toto. Ma ia avea pia le whai ma whaolatanga I o mātou tangata. Wha manatu fōi o mātou tangata I te mi uma mātou te ai ma whiinu ai. E taulanga siri wa e whaia mo I mātou lau whanau. Whawhetai mo le mātou sa o tonga. Ono Yesu. Amen. Le lawa pōna whalata I nai lele o Yesu. Le ia tango ai le areto. O whawhitai e peo na umon tātou whawhitai. Tofi lea matu nātu o na so o ma whape atu. Lo tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaia nei mea ma whamantunga I a te au. Ia so umatu te ai ai. I whape fwoi le pui na umana lato ai. Si tie o lato luma ma whape atu. O leipule nei o le whengainga fōle lo toto. I au tō whaia nei mea ma whamantunga I a te au. I aso umatu te whenua. Lafa penafu un tātou whaia. Tua te ako. There's no problem.
mountain too tall, he cannot move it. There is no storm too dark that cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. And if he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. And if he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. A maua le mu whatari se o tātou talia watasi. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no storm too dark that cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. And if he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. And if he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. Whitalai Yesu, o le ipule nei o le whengenga fō le lo toto, whenui i tātou mai ai. Tātou te talo pēr. Whapeo na suia i a kopo i a whai ma Israelu. I a whapeina o na suia o mātou tangata tuai i a whai ma tangata fō. O mai e lau whanau nei mai mātou uma.
le mea alofa o le nei sakarameta, e te whina ngalo alofa i le tangata na e whaia. I mātou o atu ai le larolangi le nei masina, ma whapeaina o na mātou talia o le nā upumoni. E lau whamanuianga e lau o whai ngā ruenga ngā lulue, ia meise fo I mātou I le nei tāpo inga. We thank you, Father, for the gift of communion, for this extravagant welcome and this table that is provided for all of us. We ask that the sacrament continue to build up your kingdom in ourselves as we go out in the world these months. Thank you, Jesus. Amen. La fai u tātou sauninga pese se lau tōs futolu. Se lau tōs futolu pese la fai wina I tapu ima.
si mai, te mama tina mātutua, e nga te lea whaftea tu fuhi ai la tōro o mai mo mai ma au wai le nei sauninga o na ua whatau to leo la tō ngase. Ia mai la tō fuhi lava o a whesese mai nei whasalama. E mai wale lofo le tua, wale o esese mai nei. Ia e pangalea, Roma uruma pele au ina masi. Pe wo longo mai felo tusi e le fele stato fondo ile vai aso le per masa ni ai la malanga foi ne vai aso no fa la le fa ai ya la te ina tato sa ni vai aso le su le o ya to le yoane to pe pa na me o mana tuina e fu si me io no longo tu la ia le tato felo tusi e ngalo ya ono o fa fa ile IT. Risa, you are one of the most powerful person on this ministry, and maybe you don't know it, but I would like to acknowledge that, because this is the thing. This is the thing. God uses us in different ways to further His kingdom, and the work that you do here and elsewhere reaps a lot of souls for the kingdom. So for that, I thank you. And I pray God's blessings on you. Let us pray. We've come to the end of our worship. And it is my prayer that you not allow my insufficiencies, my suboptimal rendition of your gospel to get in the way of the work of the Spirit. And that I do participate in some small, meaningful way to further your kingdom in our people's lives. We ask now that you keep us and bind us until we meet again. O mato o ele si uire nei tāpua inga, e whatawaala o ona, o mato lafo se watu i ngā ruenga whiwhipea loa nganga pa ia, te mori mori o ina, le winga o fionga i o mātou mauni mananganga te tutasi. Ne ia winga i ne me yasu i whiau mga ruenga le a whengai mai laptou. Ela mātou tuua. Tu mamai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muturuti vale o le atua tamā. Me mafutanga le motusia malo nganga pa ia. I lunga le ai mātou malo whanau le lorangi au. Nei se yo le whakavau lawa.